دما خوش ببینرین هجای رو 24 نیسان 2021 جروجان روژا شمیه بویر او گشتانین هری سرکه او هری بالکشین لسرانسر جهانی محول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بلی بریا 106 سالان دروشه که وکه ایرو ده دولتا ترک جاوی خواه آکو بردای قرکرنا ارمنیان دست بیریشان کر تنی دناوا 2 سالان ده نیزی میلیون کنیف ارمنی جالیه دولتا ترکیه و هاتن کشتن هر وها بسات هزاران کس جه اواری خواه کوچ بربون زیده سو یک واراتان با اوه که فرمی او یک وکه قرکرنه که ناز کرنه نهاجی جاولیه کود دیروک امریکا ده یکمین سروکی ولات قرکرنا ارمنیان با اوه که فرمی ناز بکه. به سالان ده سر درباز ببجی ناش بیر کرن هر وکه بیر آنینکه به ایش دمینه هر چه قاسی نفشن دمه تنگو هرتن جی لی او خالا رش یا لدیرو که هاتی نویسین هر ده بیرا جواکه ده دمینه نه دوه جبیر کرن نه جی ایرو و خویا دکه سبجی و نه جبیر کرن 106 ساله هر بی روژه لحف کم دبن. جبر ایشا قرکرنا گو امبراطوریا عثمانی یا پیشین ترکان بسر وان آنیه بسی وان گو هر تشتی بدن آلیه کی. دما گو شر جیهانه یه یکم نیزد بو امبراطوریا عثمانی جی لبر تیک چونه بو. او امبراطوریا مزن روش بروش ده حلیا. اتحاد و ترقی یا گود سال 1908 دست دانی بو سر ریببریا عثمانیان لریک خلاصی دگریان. وان دگود امی جدریا سپی حتا انتاکیایه دولتک جنتوا ترک پیکته آوا بکن. سال 1914 به دست پیکرنا شر جیهان یکم را جبو اتحاد و ترقیه ترک درفت شیبو گو به حنجتا درخستنا آلوزیان ارمنیان قتل بکن. دی دسپیک ده به پروپاگانده که خواستن ارمنیان رش بکن. گوتن لکهلکا روسیا جه گرتن. دخوازن دولت اکسر بخوا آوا بکن. چک گرتنن ایریشان دکن. 24 نیسان سال 1915 ترکیه دست به پنگاوا قرکرنا ارمنیان کر. و 2 سالان اف قرکرن دوام کر. لگوری چافکانیان لباجارین جودا ین ترکیه و باکور کردستانه آنگو هرمین دبن کنترول عثمانیان ده میلونک و نیو ارمنی هاتن قتل کرن و نیزی 500,000 ارمنی کوچبر بون. دناوبرا سال 1915 و 1923 به ارمنیان را 500,000 سوریانی 750,000 هلنجی هاتن کوچبر کرن. تبی گول سر قتل کرنا ارمنیان را 106 سال درباز دبن لیهنجی ترکیه به کمکوژی اعتراف نکریه و وکا کمکوژی نابینه. لسرانسری جهان هطانها المانیا، فرنسا، یونانستان و روسیا دناو ده زیده 31 ولاتان او یک وکا کمکوژی ناس کریه. لی امریکا جپنجی ایالتی 36 جوان اف کمکوژی قبول کرن. نهاجی چاو لگوتنا سروک دولت یک بوی امریکا جو بایدنه. تی پیش دیتن گو اگر بایدن بویرا سال 1915 وکا قرکرنی ناز بکه و اگلک ولاتن دنجی و یک ناز بکن. ده همان دمه ده او یک وی ببسه دمه گو ترکیه لی پیشبری ارمنیان دست به حسابداین بکه.
بله هر جبو جاره کدن راستی همان قرکرنین 106 ساله هر مراسم بیرانین لدار دخن ارمنیان کو جالیه پیشین دولتا ترکیه عثمانیان و هاتن قرکرن جاره کدن د سالوگرا بیرانینا قربانیان د لقادان بون لپایتخت ارمنستان ایریوانی به هزاران کس بجداری مشک یا مشالهی بون لحریم قرباخ جی آلا دولتا ترکیه و آذربایجان هات شوتاندن. جبو جبیر نکن هر سال لحف کم دبن قربانیان قرکرنا گو پیشین دولتا ترک امپراتوریا عثمانیان بسره با پیروان دا آلیه جبیر نکن. دوه ایواری جاره کدن لپایتخت ارمنستان ایریوانی شین و غمگینی هبو به هزاران کس کم بون. دناوا تاریا شوی ده مشعل پیخستن و پیشین خوین هاتن قرکرن ببیرانین. هر ساج دولتا ترک و آذربایجان یا بریا 106 سالان هینا زندی بو. آلا ترکیه و آذربایجان شوتاندن و پشتی وی بره خودان نشانه قرکرن ارمنیان یا القادا آزادیه. داخواست تنی او بو گو قرکرنا زیده میلیون کسی وره ناس کرن. هروها آلین ولاتین گو قرکرن ناس کرن جی هاتن هیدان. اف در هرما قرباغه لوجی مینا پایتخت ایریوانی غمگینی، هرس و عاجزی هیا. مراسم بیرانین لسر کلسیا سانت ژاکوب پیهات بصدان کس لبر کنبون جبور حیکسین هاتنا کشتن راحت ببن همویان بکشه کلیسی را دعا دکر. پشتراجی کسین دعا دکر داکتن کولانان بی یک دنگی بصدان کسی به هفر سلوگانین حتی داوی شر بکن و جبیر نکه بخواز و برده گوتن باشه کمک جوان آلا ترکیه و آذربایجان شوتاندن. پشتی به مهان چاوی سرکمار ترکیه اردوغان لتلفون ما هر داوی سروک دولت نیکبین آمریکای جو بایدن لیگریا لآخافتنا بایدن کیف خوشیا اردوغان د قرکه ده هشت چپا من یا آمریکای راگاند کو بایدن جا اردوغان را گوتیه و بویرا 1915 وکه قرکرنی ناز بکه هر وها جبو دل اردوغان خوش بکه جی و د جوینا ناتو یا هزیران ده جی هفدیتنه که لگر اردوغان بیگ بینه. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Koalisyon güçleriyle بهاتنا ریوبریا نو یا سروک دولت یک بوی امریکا جو بایدن یا لسر دسلاداری را یک جمجارین دهات مراق کرن دو گوهرتنا پولیتیکاین ولاد ده و هلوستک چاوا وره مشاندن بو. جبروه یکی ترکیه دخواست همان بازرگانی خواه یا بسردما دونالد ترامپ را جاره کدن دوباره بکه. لینا خافتنا بایدن یا اردوغان را آلوزیانا برا واشنطن و انقرایه یا دناوا 4 سالین پیش ده دیدا دیار کرن. هری داوی بایدن لتلیفونا سروک ترکیه اردوغان گریا. tabii ki bizler için önemli bir imkandı, önemli bir fırsattı. کوشکا سپی تکلداری ناوروکا اخافتنا بایدن و اردوغان داخویانی اک نویسکی وشاند. بایدن و اردوغان لسر مجارن دوالی و هرمی نقاش کرن. جبو هفدیتنه که ده جوینا حزیرانه یا ناتو ده جیل هف کرنه. ده داخویانی ده هاته گوتن بایدن و اردوغان لسر مجارن خوردکرنه هفکاری و درباسکرنه مجارن آلوز آخوینه. اجانس رویترز راگهاند گو بایدن جه اردوغان را گوتیه و بویرن سال 1915 وکه قرکرنه ناز بکه.
وزارت راگهاندنا سروکوماریا ترکیه جی لسر مجار داخویانیک نویسکی وشاند. وزارت دیار کرد گو اردوغان جه بایدن خوستیه گو لسر هبونا ویتو یا لدولت اکبوی امریکا پشتوانی اوه یا جبو هزن لباکو روجلات سوری هاتیه آخافتن. هر دوی نافبره ده وزیر کار دربه ترکیه مولود چاویشوغلو لگل هم پیشین خواه یه دولت اکبوی امریکا انتونیو بلینکن پیوندی اک تلیفونی انجام دا. دوی نافبره ده جو بایدن و حزیران لگل سازین یکیتیا اوروپا جیوین که پیک بینه. سروکا کمیسیون یکیتیا اوروپا اورسولا ووندرلاین و سروک کنسای یکیتیا اوروپا شار میشل لسر حساب خوی مدیا جواکی راگهاندن گو و ادمها حزیران ده لبروکسل جیوین یکیتیا اوروپا و دولت اکبوی امریکا پیک وره. دی جیوین ده و هول وره داین گوجار کدن تکلیا نابرا یکیتیا اوروپا و دولت اکبوی امریکا وره خورد کرن. وزیر دربیا لیبیای نجلا المنقوش ایتالیای بانگا درخواستنا همو حس اوچتین اردوان کر لدیشی داخلانیا المنقوش اخوانیین لیبیای بانگا بردوان بونا هبونا حس اوچتین انقره دیکه. للیبیای توی بریار و بانگ ناف دولتی هبونا چته او هزم بیانی نمازه چته این دولتا ترکی هیبر دوامه. وزير دربيا ليبيا نجلا المنقوش دهل بريارگها انجمنا پارلمنترين ايطالي لكوشكا مونتي تشيتوريو يال روماي ديار كر كودوي همو هزم بياني اوچته جي ليبيا دركوين. نجلا المنقوش دازانين کو حکومتا یکیتیان اجتماعی دگل ترکیه دست دیالوگ کریه لی انقره جدوسیای درخستنا چتین خواه ناگره. ایتالیا ایج آلی خواه بانگا چاره سر کرنا دوسیاین لیبیای کر و پیوستیا سینوردار کرنا دست وردانا بیانیان و کشاندنا تواهیا چتین لولیت این کو لبر پیک آنینا پلانا برلین بونا آستنگ آنی زمین. لدیجی بانگا نجلا المنقوش پارتیا دادمندی و آوا کرنه یا گریدای اخوانین لیبیای هر ساخو نشان دا او بانگا بردوان بونا هبونا چتین ترکیه کر. وی پارتیا اخوانی اردوغانی گوت. افهز با آرمانجا آرام کرنه او لسر بنگاها پیمانه که فرمی جه ترکیه هاتنه ابنه چتنه. اخوانی لیبی خالد المشرجی دست نشان کر که هبونا چتین انقره ین سوری و ترکمنی لگوری پیمانین امزکری روایه و دوی بمینن. داخوازیا اخوانان دگل پیمانا آگربستیا کوپار لجنیوی هاتبو امزکرین بناکو که اخوان بوی که هول ددن کول سر فرمانا سر پرشتی خو اردوغان لیبیای جبن کنترول حکومتان ها درخن و هبونا ترکیه توی چتین وی دریجتر بکن. کریزا دیپلوماسیا دنابرا روسیا و ولاتین بالتیکای ده کورد به لیتوانیا، لتونیا و استونیا جی خواه آویتن سر دیکا کریزا دیپلوماسی و پشتوانیا چکیای کرن هر سه ولاتین بالتیک 4 دیپلوماتین روسیا وای کسی ناین خواستن بناف کرن و جه درکتنا ولات جی 7 روز دمج بوان دیار کریه موسکو جی لچارسریه اکیا پیش گرتنا وی کریزی دیگره. سر موسکووا به کریزا دیپلوماسیه گو با ولاتین جیران را دست بکری دئیشه. لیتوانیا، لتونیا و استونیا جی لجی روسیا آلی خود دیار کرن و پشتوانیا چکیا کرن. لیتوانیا دو هر یک جی لتونیا و استونیا جی دیپلوماتکی روسی و اکا کسین ناین خواستن راگهاندن. جوا درکتنا وان جو ولات جی 7 روز دم دیار کرن. وزیر کار درویه لیتوانیای گابریلیوس لندسبیرجیس گوت پیوسته لناوا یکیتیا اوروپا هین کمتر سیخورین روسیا ورن هشتن. هوالین مین چکیا جبو مرو نهیه دگره. وزیر استونیا جی بریارا خویا در سینور کرنا دیپلوماتی روسی به بریارا سال 2014 یا لچکیا و گریدا. استونیا ویلیش بخرا کرنا ناوا اوروپای پینا سکر. وزیر کار درویه لاتونیا یجی سدما دا خوازا در سینور کرنا دیپلوماتی روسیا و هانی زمان. ولاتین ما نجبو خواه و نجیجبو ولاتین هوالبند ایریشک ویرانی ناپجرینه. جبرویه که مبریارا در سینور کرنا دیپلوماتی روسیا دا. کریزا دیپلوماسیا جی امریکای پولونیا و چکیا دست بکری و بشداربون هر سه ولاتین داویه را کرتر بو.
ev yek nîşan dide got ew ê welatên nû jî li ser dika dîplomasiyê şeklê xwe nîşan bide. Wezîrê derveyê Çekya, Jakob Kulhanek li ser helwesta welatên Baltîk ya dersînorkirina dîplomatê Rûsya kêfxweşiya xwe anî ziman. Спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашим указом, Rûsya ji bo pêşî li vê pêla krîza dîplomasî ya li dijî xwe bigire ketiye nava tevgerê. Serok dewletê Rûsya Vladimir Putin biryara li dijî peymana welatên dijminane goeke bersiv tê dîtin îmze kir. Kremlêna Rûsya jî bi daxuyaniyekê nivîskî ragihand got di çerçoveya biryarê de wê kesên têne dersînorkirin wê samanên wan jî werin cemêdandin. Li Qudusê zexta polîsên İsraîlê ya li ser Filistîniyan kêm nabe di êrişa hêzên İsraîlî ya li ser kesên ji nimêja li Mescidê Aqsa vedigeriyan de 6 kes birîndar bûn. Komaraya Xaça Sûriya Filistînê bi daxuyaniyekê nivîskî ragihand ku dema komeke ji nimêja li Mescidê Aqsa vedigeriyan rastî êrişa İsraîliyan hat. Bi vê yekê re li gelek herêmên bajarê Qudusê şer û pevçûn derketin. Di encamê de 6 kes birîndar bûn. Her wiha gelek Filistînî ji aliyê leşkerên hêzên taybetên İsraîlê ku cilê sivîlan li xwe kiribûn ve hatin girtin. Bi destpêkirina meha Ramezanê re zextên Filistîniyan yên li ser İsraîliyên li ser Filistîniyan jî zêde bûn. Doh jî di encama êrişên li ser Filistîniyan de 105 kes birîndar bibûn. Hêzên li Filistînê jî li dijî İsraîlê di saetên şevê de berseva êrişan dan. Balafirên İsraîlê li Bakurê Xezayê barageheke tevgera Hamasê li Rojhilatê bajar jî noqteyeke din bombabaran kir. Şerê li Yemenê dawî lênaya 7 salan welat di nava xwînê de ye careke din li Mayrebê bi destpêkirina êrişa çekdarên Husî re şergur bûye. Çekdarên Husî êrişên xwe yên li ser çolistana bajarê Mayrebê di domîne û şer dijwar e. Çekdar dor li hêzên hikûmetê teng kirine û hewldanên desteserkirina bajarê Mayrebê dikin. Bajarê Mayrebê ku çavkaniyeke bi hêsiya petrol, xas û avî ye. Her wiha di navbera Hadramaf, Elqaf, Elbeyda û paytext Saneyê de ciheke stratejîk jê ji bo têkiliyan. Ji 2014 ve çekdarên Husî bi piştavaniya İranê û artêşa Yemenê jî bi piştavaniya hêzên koalîsyonê bi pêşengiya Erebistana Siûdî şerê hev dikin. Şerê li Yemenê ji aliyê netewên yekbûyî ve weke alûziya miroviya herî xerab a cîhanê hate binavkirin. Li welat zêdê 16 milyon kes pêwistiya wan bi alîkariyê heye. Li Hindistana ku bi niştecihên xwe welatê herî mezin yê duemîn li cihanê ye ji ber vîrusa koronayê dê dinale li nava paytext Delhiya nû nexweşxane tejîbûne û mirî jî êdî têne şewitandin. Hindistan di nava pîla nû ya vîrusa koronayê de ji hev ketiye. Li paytext Delhiya nû êdî goristan jî bi têra jimara miriyan a vîrosê nake. Nexweşxane ji pêketiyên vîrosê û goristan jî ji miriyan tejîbûne. Bi vê re sîstema tenduristiyê ya li welat ji hev ketiye. Li Rojavê paytexta Delhiya nû êdî cenaze têne şewitandin. Cenazeyê ku li kamyonan têne barkirin li cihê goristanê berê xwe didin cihên şewitandina cenazeyan. Davandira bargav yê xizmê wî ji ber vîrosê mirî dibêje ji bo qurbaniyên vîrosê ciheke zêdetir tê veqetandin û rojane nêzî 100 cenaze têne şewitandin. Li welat tenê doh 332,730 kes bi vîrosê ketin. Bi vê re Hindistan li seranserê cihanê heta niha welatê duemîn ku herî zêde kes lê bi vîrosê ketine. Berêbînerên hêja destên Hazretê İsa Brazilyayê himbêz dike heykelê xilasker Mesîh li çiyayên Brazilya bi meznahiya xwe xwenenîşan dide. Li ser çiyayê Encanto yê Rio de Janeiro ku li bajarê Brazilyayê heykelê Hazretê İsa tê çêkirin. Heykel 43 metre ji erdê bilind e. Bi 1600 ton blokan betonê jî tê çêkirin.
جعالیه شنین انکادوی و به بهای 300,000 اورو کدکه 370,000 دلار تی چیکرین. چیکرنا هیکل ده داویا وی سالی ده وی بداوی ببم. بلنداهی هیکل هر وها دکه 4 متر و 8 سانتیمان جه هیکل بریا خواه بلندتره. آوکاریا هیکل مسیح 2019 جعالیه سروک شارداریا هرمی آردرادو کانزوتی و حاتبو پیشنهار کرن. کانزوتی ده آدارا 2020 ده بیویروسا کورنی کتبو و جیان خوش دزدابو لخوناوی لجورا چای انکوزه زندی دبم. بری بینرین هجام هولداد نوا 20 دقیقه جنوچین جهانی ده بویر او گشتن هری بالکشین لجهانی بواره پار ببکن حتی روژا سیشمی بین دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بند.